Wa 12 mwaka ni 2023 ya woni wa mukamba wa kwambililia wambe wa mwezi wa 12 mwaka ni ende wangilile na 2023 notani munene byo ndo akwedwa yo bano tunenge totoni na katunenga vinya nikanawise kuja tabiki yako songa nambe na ende tiwa kwambilia bwezi kiseni msinda sabyo ndete ya wana kilugo kemwana ntete ya wanake mwalimu mitambo ni akameka neve mwezi wa mukamba nga sio kanga kuya kanende mutabanya wobo musio na ende omuntu uyo bane watu oneosio na ndikwenda utuanga kikabu chene mwedukisya Mweene ate muhadisi mbitikilie imwe kwa imwe nikedie mwalimu ne munengelelie mwana au kedie na nondo akwiri wanakya omuntu utina neema mwana ni usu ne bomba ni atina neema ya chao. Karibu sana mwalimu. Asante Evans. Ndiasya matukwasile kosio yana itutu yasio right. Ndi ukethia education maitu on the bala mai na ngemea ni karibu program ni yo munde nitwa ukakuna nitwa ethia ni kosio ina nondo ni we unawe tanena ukana munyana wongi kani munenge mwana nake atukethie karibu sana. Asante sana bwana Evans na mwalimu mwenzangu Pastor Kisilo. Nenda samano nekeria education onde na ndimete notanu kwira imwe nondo wa maendeleo ma mwana ni ondo wa bata nondo wa mwana na tuba kondo akitumike. Asante. Thank you so much na karibuni sana nzeveni ya wodi wa mukamba ndatika nisu mboto yoba okutonenga mumo wa kwithatiba nisinto dikwikanesa na ni mwedukisia ni kwithio ni wethi wiana iwa mama tuyathoke mundu emuthoke ethia wa dotanu na ti dotanu muno bio ndu akwithia rita kwata mwengi onge na nengi ni munene muno bio na ndi yuno ndu akwithwa ila mwana kwangeleka nyowe kalanthi kilasi ndu akwithwa mwalimu withi wito manesia muno bio na ila mwana we kalanthi kilasi nende ya mwalimu mundu tesoma kina mwalimu ni wewe ya mwana umundi usu ni ndati kwatia ni ekina na nundu akwithwa mwithukisha na akete kwatia ni ana ake muno bintu munenga mwana na akete imino kelelia akatutavya na ake mawoni make akabikia kuchangia au kesa kwithia no nena nje wa imwe kwa imwe. Karibu sana mwalimu. Kiwanza ni kiito yu kiwanza ni chenu mwethukisha na otanda ni wethukisha ni kana tusonga imwe. Asante Evans na education maitu ndaba mai nienda kwambia kwa sio munde twende yo na undu twiri bundisya nondo andu maitu ainge mamo ikamemesi japokuwa kwa amwala me colleges mata namba ubinga lakini ala twina moto twamba kuthiona mo twedosi cia Maundu ala tutona andu ma youth matona kwitha mathika ibindani thi memesi na mate Kisomo-Ene na kama kawaida tubulana cia walimu no tabania nondo wambeleli wa mundu na misingi ya mundu evandetwe ndetoni ilete kwa Biblia nenda kwambia umanisia kuma ibukune ya Lomi kilungu cha 14 na mstari wa kele na inde nondo ni oithe wendo ngiasya mbetikilirie umundu nikethie mwitu kwa wita wa Esther wina birthday ni mwe Esther baby daughter happy birthday God bless you so much. Amen. Musali usua Alomi kilungu cha 14 na musali wa kele wa siai muikabwana nyo na nthi ino indi mwaliukwe mutungwe eu ileko ni senu nikana mwikuwe undu kuilie kwenda kwanga ikula kusio na kula kwitikilika na kula kuyane mwithikisha ibindani thi otondu fashion shuka andu ainge na especially andu mamuika maisha original make a copy nino nienga niekete ngwa iliona nenda kuwayo nino nie mundu fulani enzetu ona nenda kwenzo atake kana sidu cia muthemba nenda kwiya mundu wa muika Biblia toya tuikabwana nwe na andu alangi tuikabwana nwe na ndeino indi iliko situ sienza yani kila mundu kwika ege kindu kila original
acha ilete ngena wethie twika kwenda kwa ngai kula kusio nundu Biblia yetu yu kondu mundu wa muika bala we na binda ila ingine tunaizia andu mamuika manengo redio maiketha me mashambiki mambathi metho me mashambiki makoithukizia ndeto yu nikena imatethie kondu that is our lead verse for today Romans 12:2 kana tuikagwana nitwe kondu ni ombi langu tuweke kwibwana nithia nandu indi twithe ithie ene twina maundu maitu nizi yu mundi la tukusisia bape na stima tuikiseveni radio twina simu yote ne mundu la wekiu au misiondo siba that is an original idea usini mundu wekalile ona problem na amanda solution ndino yusema na Evans na education maitu bala mwinyonda kondu pandu botinda to yatia ela ingine naishe musomi umwe aishe don't waste your time solving problems that have already been solved you'll be doing nothing mando ndo tai kwa wewe kondu ilando makwasha kwina thina wa mbesa no pau kama mundu na idea ya umanda mbesa ku locally kuseuvya mbesa na such like things na ndambito nenge Reverend Mwana pekindo kimwengwendo weta nasi katika maundu ala tweka umundi tusomethia kisomo kitawa CBC competence based curriculum yani kini kisomo kiatianiwe na kila mundu wenda na kwa kitumi kiuni asiai mabinda maingi wethia kukuitu kamba Syana tethibunde asia kila itheteka nundu waise kuma tene wisa wethia pe mbai yani langu ya mbai ni mini family uko fulani andu asini mandevya andu angania ni makwanika andu angania ni mabiasala angi maya simi yo umundi tutona kwa sietha ni families ni chao tutona ku pass to our children in the family lineage ndo tumeende twemwe kisungu yitawa apprenticeship yani training on the job for example edhani musei wenduka wenda kuona ate kwenda Syana yake yekalanduka ona ni kuya Syana itona kuya biashara ni wo ata that pena sense of ownership that's yani ni sisi biashara eno niyo yelo ni umana ko yelo ni kuya kondo ndienda kuya musei we musei undula we kano wese punde sia mwana wako isuniyo competence based curriculum kana CBC ezo kuna biashara mwana umashukulu bandu wa muyathi na kunumba hadi akakone muvila muliche biashara na lange me inengo mbale itono pass through a job on the training kiuni chokelo ni ubundi Syana na kiuni very important na kindu kimwe actually tailo ni ukwata Syana nacho ukethia ni tailomia ni kuibunisia kila itheteka ukethia nacio ni Syana na kwika kondo nundu umundi twasiai twibundisia maundu ala andu mamuika mailo ni kwitha mayeka nikena maikethe mayasya mayino ndu wa kwika tuyambe undu wambe na kwasiai kila kiki kapu mushi let them be part of it and of course ni binda ya mbua ni binda ya ubanda miti kila mundu kila mwana anengwa assignment apande miti within the home kwa misi utono thi ibinda ya dhano kethia paipandu mwekala no mwekalile numba na ikubyo mundu kuyemete lakini twaile niva twaimese tulika lonza nikena maundu alange family yelo nikutha yende na mokethia no maendeshe lakini tuilionza na maundu nundu etha nathoka kwako na ni kwenda we weka tyailo ni kuungamia maundu ala ma family on the tuilipu sitting room twailo ni kwikalonza na kwikalia Mweene nza tiko mubothia aye ninge pwimete na nibo beke sebe kisio ukethia ni twekalana tunabiga bundi enda uroja ndugu yangu Reverend Samuel right maybe 2 or so points na tuyende asante sana kiza kwa sio amen thanks mwalimu mwenzangu mabana yenze kana amekosa mwana ingi nekele mwelekezia na ngile ndo ndio
manini ni kana tumana na mwetu kesi Right. kwa masira nda Reverend Samuel Mokimbibi na nero kumawe wa youth membership kumanesa maendeleo mamwika na kumanesa maundu maikundi tugundi asi kundi sia mama au meti mono masinda ndo tukundi lakini twende na mazingi maundu ala matona kama kakwata mbesa na kinoshi maundu manema twitha kikundi kita wa membership services na ninye coordinator kana mutongo iwacho twitha na ali mama ujusu mbali twina msenda yendongo kita wa global membership center ala tweta mwika mabungani akela na binda ya manegwa boya bodauka na pia ne tweta kundi bo na ne twitha ngetwe Mumbai tukadio mabundisi wala mai kwena nosa kwa hiyo nenda kuongela pointi taile yo wala mwansangu wabika na nengo lipa mosoro ndeni wa beso cha katano na mosoro 15 kwa sia so ina sign ndo mwenda tita alama tena oi ile taala moketangi ya evinda nondo meda nyade evinda pe mosemo wangu we wasia evinda ni pesa times money na pe mosemo dengene no sune go wasia evinda ne ba nondo da yo wa mundu di maana evinda yana miaka ya nono kwa evinda ne ausovia ndo da ne ausovia mundu anange evinda actually ananga ba na evinda ne ausovia nodio na ende nondo mutabanya isi pe evinda kila undu twetugia Syana muno evinda isi mosi mundu ekalende abange evinda yake pesa asiona nondo takote mundu wa andoi masia ila wale akubanga witha wa banga kuvuka kwa wivinda ona yeye asa nidala vinda yondo mona nidala tebunga je nede asa ndi Syana ikesa kwa makasiri ainede lile mosi yakeso vindo kere ainede lile na ndina mandavisi kana kere ainede lile na ndina ikaomwa tona ingi yake au mwaka ngale sio kere school ingi ba wote sitaoni sio kere school na vinda yo lakini ndo ndai kalambia kabange vinda ya hii ndatika ya mweso aibaluka ndo wakule akupanga kwa hiyo tuja Syana sibangi no sio kana kakabanga na sisi ndo kabanga nikanaka kaoni mo bango keria ne wako ngamuka saidi ngasoma saidi nga bokoma saidi nete pointi ngi nongelewa nini ya mwalimu ya kuteria wewe Syana ibundi wewe wala tutera sia tiko umesiakana wala tutera sia wewe baita Syana imane leu mawian ngwa suma awian besa suma awian fees uma awian kwa babindange asine tira yana mutundo wa kona wewe ni wa muruko na maana yeka landia yelo la television oyithi ya wewe na wa ututa nomba we abila ni chima wewe ndona ngeto muruko tobunde Syana sito koroko nekana me ando responsible muzosu we ndimo kilunja mengoli na ile musawala ndatu kwa semanisia kana ni na interest mona musawala wati isomo ya bata ya manisi na muzosu wa Mwanza kilunja 22 proverbs where sia motwi no sumbeka nja nola ukoba ni ngombo yola mkoelasi ini somo ya ile kona wakana kaka manandino wewe tena ke motwi kango na wewe winake motongosi iko ni somo ya bata mona kele kana nikakwate huko na msei aso baisikana kakwate kwa school wewe nzi tunaumia tena wewe tena assignment tena revision to kweka tena kusoma mbe wa bana mwalimu na biki nikana tuyuko bingwa school with kembe kele na binda kusoma na kaisiwa kasoma msini waso baisa wakana kemusi vile mtu ni mtu kana mundu ni social no sio bakedo kabinda kaka binda ile bunga Syana ikedo na family meetings musiye dana binda na Syana ila ya membership kwa ya mwana ngewa ya maisha tena na iwe asi maito akweke nducheta wato chone ni chale ndu
kwete watatanga kutungingia kuzila programu ni ya kanisa pala to mwana twekala na ume na tumea ile tukekala na ile makatawa maundoni maisha ndo twakiakana mwalimu devo ta maundoni pastor devo ta maundoni te maundu mama sie walete boya na kana na pia maimbodi oyethia mena relationship na mwana pia majira na meeting sia andumo kana kama nekwe mundu itawango kama nekwe yandi kama nekwe kasi andu mama na maimbodi katika family na wao ndusu no kwa kama dayo mama mundu nozio kwera na kisomo na wea museo lakini pia kwera ina family tunela sense of belonging ona biblia ni no kwa na Syani wa Yesu kede to kwa na asiao pia ndo matresi kabisa pia ndo maindo na no yeye ayo na neo kwa kana tuendete chareni twasi for example tajali twasi na chama tanga chama liko na yeye yako kana kesi ni kutembea nundu keya nana tulikuwa tunaenda mazishi ya andiwa ndadi maina relation inakuwa tulikuwa tunaenda kwa kasi ni ndadi ama la mama kaina mbodi na mundu no yeye akona kaipigwa kana mema yone no ndoka ya mona mwese na indi kila kimucho ni kwikika aniki kana ikikita kede Syana isi akoma ni town na mwana kia iso kwete kamudi tuwe baiti uikwata kanyo kawatavya ne kahawa kumeta idia pano mbe yavula na wayali kwa vitana so no sio andu maketa na family meetings maka manando mo maketa na sense of belonging yes ndapo toka kwa muna kele wow asante sana na kiuke kindu actually pevinda nyena vitu na taina kindu cha muthemba sio bawe kesi yokito ya inga wanisia ndo sana mundu wakwithwa family ni makwenda machumbi lakini yu ikinu ta chumile we yani chamenyeka nando kuwe point yesu na nengi katika vituke mundu wakwithwa tina manisia bakwithigisa ni kwaje kumsigisia gelati enda kulika nyene kwikala with education nessa point kuthielenge mundu wakwithwa bala kwisa kwithwa na thina wa end maybe was in pauti tete na ile wana ile kulingi point ino ne nota ni kana uze kwithwa ntana nyena ku na niti kwenda na tu mundu wakwithwa ngale kuila witi undu muna ngale kuila tete undu muna ngale kuila abukumyama yoba mai maundu ni mabituka na niti kwenda na tu tiwe wise kwithia ondu tika ntedi wati nyena ku na nitedi wati imana na ngale kwesuma mundu maili ata ikuli wina yo ona ku point yo kwenda tongela mundu wakwithwa kyo mundu wetu kizi utona kwithwa na point yo ingio nzio na maundu maili wa mema sio ngwake njoka kwa mwalimu okay asante nianze mwithikisia ni tuendete ne sana ni wende na kukwata kindu na kunomba netie ututavyo kingi nikena tuende na kusioma nienda kuongela point diva kindu very critical tukende wa talent centers ni kula andumaenda kubunde kila mesi pe mundu usiawo kethia we naturally ebata na mubela pe mundu ebata na kusemba na be mundu ngiwe ebata na mathawalangi nundu mathauni mepai mingi mundu na mundu ndesi the rules pe sindu ile refine wa ukethia ni musembi ni wa train wa kusemba ethane muku ni wa mubela ucheva ni wa mana kukona mubela nesa twende no nena maundu ala tutona kweningeja ndo mamoikana imo ibindani ni kana maika atumie ibinda ya online ngisi events ila mutembea labda mu collect news yande kama ngisi ukamba we talent senda Syana na ni sia maundu meba in fact kulingana na woni wakwa mukamba nitawatili lo muno ni mbailinge mundu mukamba ni wendete ngana niyo tika inge andu matabagwa na mayosa undu kwa ngoye mwe na kwa kwenda nitamenda kwambo ayenga ni nita bekindo yuki ukitando ni muno kiwe mundu ayasi mundu osabisa siandu akatumia wambesa nasongo nasio na ndisi umundu atumewa mbesa problem yitu ni nyamu ethanu kutumanisha kila cha elite
yani withia nita mundu kindu kita thibo nita tiu muthusia na ndiye ni kitile andu alange maithio nenda ukulia andu ala main position ketha nitu develop talent centers ko kamba you ever Syana isi kalete mesikuma matuko 20 I think 27th 26th ya October niwo schools ya bingi both primary and secondary Syana isu tuithio bika January nikwetha nebinda ya samono ya kwetha ithio mwete mumesi although I think we have covered half of it it meanete nusu ketha ni tuitekela Syana kula kwi talent centers ika place wako undu yukwa mfano Reverend Samuel no run ya that talent center ni wireless ila yeta wa yendongo talent and mentorship center talent development kana kape kana kendeta mobile Pulu bandu pay wanza eva mundu ni muthauki wa athletics no weka practice na ili ya coach aibundis eva ni mundu kuna mobile no kwethia coach abundiwa lakini no ni ajabu withi kwethia musi kana kailie musi katenda withia no ziyu miunda ni athelile tene twaima mbuye kathela umunda tetamina twabanda tukakolelo kati nundu tukone binda ni yaimuno na kuimea nota huo tukaimea mbebe mwigezo cia yo kwithia lakini yu ile kaisi athelile yandu mebana meunda minini ona ndizika na be family to na kuima munda wo for more than a week ne binda yani mana kwe ndawa ya kumina zeya ukethia ti lazima muime na thina ni ububa ndawa yeye wika kwa na no isi yupabe mundu we wa develop ye ndawa eno na kila ndawa tuwa mbesa si ndawa mubuko kwake izi ni initiative yake na itupa ikendo tukweka kwanza yitu iko na ndawa esu tukegwa moyo nundu tukatinda tuilimana lakini no isi babe mundu wende no thua nundu ni watumia akili pai mundu watumia akili ailimana no bakaka soma no bakaka research aka interview andu na sindu cia muthemboso yu twasisia ku ya Rift Valley kuma asembi andu asu mathuita muno kuma na mathau ma kusemba yo ithie to kamba you events nundu we muandiki wa Maundu nitisi kulando makona hamubela right na nitisi kula kwi asembi you kamba to identify na chao that is a very critical question na kila mundu wale ni kwekuli na tuimanda seriously undu tailo ni kweka eka kukana nea eka kwekala mana eka kuleana na kila twatabu tukekulia wa mukamba esikiwe kwa chao nundu tuisoma street neto ya wa the akamba the nyamwezi the ngoni my long distance traders you we mean tai tutono thuko manesa tandia ila taendana mau tukauma ba tukaiku ya Mombasa kuta Ivory tukai Tanzania ibu mukamba atiwe na chao kila tutono kwase undu tuisineza pio wewe mathau ma kusemba marathon wherever in the world ni tuisi pakalia idwa nambe mwemu kalenjini edha nambe ile na nwazima sinda na Ethiopians yona ke mukamba akweti chao yu ndisi nundu kwe wandu membe utongo ine wo kamba na it is no wonder ukamba ndingwa leadership hierarchy tambai ilenge bailinge ni lomeche muno kethia ni siwa tongo ukethia makwete line umo lakini mukamba ti wangana nio na nyendia boss ekulu thina ndikwenda kamba matuko ni esimu matutavye we mukamba esekewe kwa ata unduto no tutethia tambai unduto no tethia kenyo kethia neti sundu sute kwatia kamba ni makweka nesa na ngiongela ngisoma mustali ungewe bando
nundu ni binda ya ibinga na twende no mandondo tusube Syana situ nenda kwiya asyai na ngenena na ndu mambo iko na momero no sio muno kutinda na mundu utona kuteja ungi kindu kindi twithito twinena lakini gatukete ongelela na ndisoma mstari w'ibuku ni andimo kuma Biblia ne kilungu che 13 na mstari wa 20 ulo kwasya enda nandu oi na ukethe wa moyo indi ula utinda na Syana ndia akathina ndeto zitio nene ya akathina paingo mundu wendete thina na yu nuisi watinda na mundu moyo nukubundisya maundu ala twaweta ba okusubyo ibinda nesa kwiko itho we mwewi lakini Biblia ndikwasya mundu lotinda na Syana ndia nundu ndia ebundi asya ukaidi yani kulea kwigwa na kwikondu ukwenda kutumia ibinda nai kwiye engage maundu na mavuku tutisi with Syana situ metindile yasyo sitinda nandu itona kulani kin itona soma kin itona kosa kin ukevia mundu by the end of the day kana period ila wekala nonge notona kwasya kweli nganye wambikanesa nusipe kindu nganye wanda byenda tu yene kisi ukevia mundu sino kwigwa ni wakika lakini eva kana twilechaka tinde o andu ala twishime nyo madawa ya kulevya na metinda maundu ni maili na maili mate makwaka mwana uyu ela withwa ithina musieyu akethwa muku evo ni ikwatia kila musieyu wonde kindu kila musieyu meneri ni kuona mwana wake ithina na nijo gitumi last week nitanenie na twasya demand munoku makola kwe Syana nundu ni itu nitwikite nitu university tabalamai natwasoma mustari wai ibukune ya is it Luka kilungu che 12 na muthia wa 28 natwasya to whom much is given much is expected natwaya Syana ati museimu kwinyima mubaka wembe ne ukethia ndathukuma yuta yukwembua ukethia we muse watchman it is unfortunate naziona kauka kandi maligire mawiyane alama terewe na muno ndineza ona mundu muka watchman maybe day watchman lakini night watchman tita kwa mai ni makwaka ukethia mundu muka iko na we wako loka wethia mundu muka uwe ya andu alama miemi akoni yani they are sacrificing mundu akata indo mundu akata ketheka plot mubaka mundu akata kisurimi mundu akatanza wilazi maana akateza ni Syana mula unejo nikana mwana asoma that is we have given much and therefore we are demanding much and when na lilika ndo mamo ikana mea to whom much is given much is expected kumaeke kwigwa too much because we have given too much kondo uni asya you Syana si itembe na andu ala mena uwe andu ala matona kumateri na bandu pala possible umundi yipena kitindo cha muthembosu ne kanisa na ela yengine na wetie na say you pastors bale na kutabani obo tusioke to establish libraries to mande library kuma kanisa with Syana sioka nitona kweka maundu na tuitha na wifi's within matter na ukama ke galando na mundu ndena mbeza zia data bundles yakatumia wifi kanisa ni makeka Maundu na makamaniani ya Maundu nundu ogwe kanisa ni bena a lot of talent and wasuni me ubundi ani na maitethania nokili ani me kanisa of course not forgetting tunaishi mundu ndakewe mutulu na reverend ni watu somea mstari wa tulu ndiye ndanambe kwa ikalabunda nenete undula wa muthia ni nachalo na 1 point reverend thank you asante karibu sana tuendelee na sana wanaito tusoma the neti yolua ibungane yetu tuenda kuja nondo makanisa mengine na programs ya bomba kile ni maana Syana makanisa tofauti bandu na mwene mekomba na long edane ministry kera twase ni
IC Syana cia IC ani Catholic Syana cia Catholic twenda kulia twende tambia yengi yembe twete Syana iba nondo school bitinda wa tusiete bamwe ombano utaenge mendeni yoyote nikana wisepedia ne malanga kwa kwa longi twende na kwa ya citizens yake dunia na tisi yake ndo maana kusoma na tila sababu kumekea noto na kukumandingi ni odikwa kama na kanisa la wati yaenda kenya agere good exist ya kwa utu tumadhuji na tuyoga na wewe ne kwa tama kaambia makanisa tugenge hata wenye tuwe na innovative program Syana ni no agwa ndo na nejo kwa school ko kwega la program kabelo keki wa review ta utilize system na jutwa endea ona ilanzi ya kuundisio kana twasio kopeta no mboya na Biblia yeye wakana kutoka Biblia ya Maundu maingi kana ni kukatwa na gani method Yesu lakini tukena na program innovative tukenda ya pesa ya somo ya Biblia direct pesa ya somo ya pesa ya somo ya komanda pesa pesa sio lauka anokambia kanisa undosu wana noto na kwa kanisa na ndio try katika sendeno yitu angapi membership center baada Syana kwa unondo kwa Syana kutoka kana kanisa wewe twenda na program Ndambuki kile pesa amekuina mkiwa moyo pesa amekuwa ya wange wasia Biblia direct pesa hatao pesa hatu manenga rolo monde na kwa kwa takitali tukamete ya takitali akaya ngewana mkilia one ndakitali rolo monde akamata yule monde kendo kwa takitali yaka masomo mana asome abana amina kusoma opportunities ila siyo makusoma we mera angalina dani mundu some maundu ma teknolojia twasira simu mamwezi tarolo monde akameo kiga ki kwika masomo mana kusome okona na magusoma we mana nundu tafuro kabandi ni wakusakwa kosi Syana ingingi situ nizio sakwa kosi tena kia kwa nangi makeda matoma wajua kuna konfoke ya wa mkulia wenda kutrika chao kede kwenga mana resort sio ndo sine msalemo nondo kuma ba nende ile tukida akita na kwa tenzia ndio kwa atongo alama na IT system ya CBC kwede mundo ne wose ya line pasa ayoga kumela wede ya na wa ile ko nituda ana tausuwa ndani makosi na mawe mundu akamana then ku na opportunities mundu kiwa kwenda kindu mundu kena sietu sio to na posisi akaje mambo sine sietu sio yeni ongwa ate ujali yona mundu ne waile kumachi kilo kusomea na opportunities la siku siama na vile maibundi wa maundu mabata takwisubia Mweene kusubia wimo wa personal health and hygiene maibundi wa maundu ma environment kuyesa ile aone mundu uyanete kaliko sio temo swangwa ndo kotwe loga kitundu cha kele na mzwame kutano na ile ukwase na Yesu aendelea chwe akia mwai kupanga hii kwa approach yetu tutumia katika komanda Syana waje kiene balanced mundu tena wewe tena kuyana mundu wangu tena kwa ila kwanga hii tena kwa ila kwa kanoke zaidi imbalance mambo kwa utezuia alimu na tabani zetu kuweza kwedia programs ya makanisa hizi that's very innovative nikana ikuatekana kale kusio asante wow thank you so much ite dio ka kugwe mwalimu atunengela point ya muthia naende kuma kuyute isio kakuya kwe mwedukesha mesa ile ndateka miongwena na itano cia wiyo katisio gekoloke mwalimu nikana mwedukesha jua mbe ya kwepanga mbe yo kwata simu ya kuna kwoko tugete yukulawi nundu akwithwa nete kwenda kukwengwa ikulio woni sindu cio ndebi nete kwithwa tienda usiwa karibu sana mwalimu. Asante Evans na mwedukesha ni kwatia netwendeye na kumutabia kindu kila cha ilite netwende no kwatani ya pamwe ndanambo mina nienda kwa sia nusio kwa Syana ku program
time yani mabinda na seito imatethesya tuitethesya Syana yu peibinda isio ya Syana kwitha ikisoma kana ni kaneno kiena assignment kwa Syana sio wa makuma assignment ukethia ni cia soma na ikeka assignment bau na program cia kanisa ukethia mundu ni wani mabinda asumonde na kwa kitumiki ungende ya nomalilikanyika na na youth camp kuya yindungu talent center matuku miongwele kwa 19 kubika miongwele na 3 tukethwa ko twendete kumamanisha maundu mebata na kukethwa atabanyinge na ndo ingi mene inengo mbalimbali mamamanisha yu nienda kwa sape mustali umwe kundu langu enda weta wa muthiai tugosi pe mustali wa Bibiliani Kukonia Maliko kilungu cha kana na muthia wa miongwele na ina mustali usiri mwaso nene maundu maingi lakini be pamangwenda pakwasya take heed what you hear kila wiwa ukisubie muno na niwo nambe na kwasya andu aingi maingwa original idea kana thought mundu ageta usisio ndo andu alange makwika akekawa and what as you don't waste your time solving a problem that has been solved na nginenga the quote yes ya imitation is limitation imitation is limitation yani ilamwa igamundu longe you can't do better than that person nundu wenda kweka ondu weka kondo ukindu kila kesio ni Syana siven na kutata undu itona evani maubundi sialati ubundi so ubundi sikindu kite faida mundu ni bundi sikindu kitona kumuteni take heed what you hear na nundu yu andu ingi kwina stations bingi cia radio na stations cia TV na channels cia social media ye mundu kila withuke yasia kemutera Syana chau muthenyo longe Monday twa minukeli na kwasa let us strike a balance on everything musinda kandi mandi muno balabe mwana na ke mwana ndaka let down musingu of course ni investment neona kila tekwewa kidwe kisunge na musi aitethesha mwana nundu ibinda yonde mwana ewa musi labda ate very right lakini na kema mwana wonde ngimulilikania kana kwithukisha musi kwebata nundu musi asiaita mwana patani wake na ni waino ni kuigwa kama what was the expectation of my parents na nikana aende nesa nundu enda kubika bau nikana tunenge mwithukisha witu mwana tutabie na kewoni wake kanetha pe mundu ine kulio atukulie tewe. Thank you. Asante sana mwalimu pastor nundu muzio muno mwithugesia nundu akwithwa ndo latwe na mabana cio bitha ni ndio ni ndio weta kiunundu izi monisio cio ndabia nene nundu cio ni tiembu ngamana kana andu mena wao ni andengi wodi wa mokamba NFM alone wodi wa mokamba yes karibu sana misha Monyao
Asante. Asante sana Misha Munya. Honi wa Mokamba. NFM alo. NFM alo. Why? Nesa tiyowe. Natiko miongole ikumi na kenda kupiga miongole na tatu. Nini maki kenya akili nene ngote. Asante sana. Noti mwanza ile kenda tatu kenda noti mwanza noti itano tatu noti ile namba isu ile si akisebe ni medication yenda ukule sibo imwe tienda tigwe na kuwoni wa kuube point wosa be point yo kwenda kuongela kana pena ekulyo ukwenda ukulya na Maundu maidi wa membership 0722969969 0705 556 002 NFM allo woni wa Mokamba. Aya pole sana. Wako nasi kundu kambe kuyenga wana mundu wimwele sio ndwendo lichapo ndondo. Tukudezi bubu street no edukije tene nundu biwetetele woni wa Mokamba. Ito nanga lekwenze da yikirwe credit. Eno ito go with ya ni lambamba tiogede ndo mekio no kenda. Woni wa Mokamba. NFM allo. Freddy nuongela washaka nezi mwenye unadhina. Aya 0722969969 NFM allo. NFM allo. Why? Ya simo aya nimekusongea. Woni wa Mokamba. NFM allo. NFM allo. Kikwetwata. Thank you. Nimobea muno 0722969969. Woni wa Mokamba. Mundu sio napata muno tena nyenaka lakini nondo utwa ndini wetu tena kwa kalikwenu. Woni wa Mokamba. Why? Nesa tiondo wako. Karibu sana. Nengo gwegwa. Asante sana. 0722969969 NFM allo. NFM allo. Woni wa Mokamba? Yes. Nengo gwegwa. Vinosu uligaona mundu akuna simo naenda kwamba gwegwa kuleti yo nesi yake. Na yisi gino na bikali nzele
ukeza kwithia nitianite na yuo netianitu wambe tukise radio nende batwana kana okethia wiwe tanda ukunenya ikuwa ngunia simu kana eni mutangazi uloge ukizomba ngunia simu nenda nake ne simu nikana uthie mwakwati ni anundu ile kwa ukija wa dila simu iwe na kwa njiko ya lo wodi wabo kamba wai na zatio we Syana kweli tikisha radio ni bela we mingi muno wabila mundu mugathia enda kwamba kwiga sipo ni inena lakini tasia nikana mundu inapoinizio muno ndakapinge wenza nenga no mwana nikana withio na wine kulio kana mundu kwigwa bekindu wailete kutumwa ni wakwata mwana zuna atumwa ndike isitu isembete muno nenda kosa simu ingi ile na ndisio kangale kwenu the amandisia maitoni kana wise kwita tabiki ya kuelekela na kwikia ngidelo woni wa mokamba enefe malo wai nesa thank you amen woni wa mokamba wai nesa tiwe karibu sana sawa andu meonekana na bini ebe pato bini ya mundu kethia eguo taeleka enda wisebithia ni wabikia na jundu kwa kuthia nona twatini na ndire itatu mwithigisia ndio na simu mbingi muno ciiri ndisi twikata ni oso imu ya mudia na indi tuthithia ngithio ene tumalo oni omokamba why yes why nainga neza mundu mafia metuke katika ile sia dela Mombasa Road salama, thank you so much. Ekati yuka kubi amenise maito tena ndatika taile na nundu akwethwa ni sini experts. Kati manenge mwana tambi ngale kwenu ndikati mino kelengale kwenu na ndeto ya mudia mudia timi ndo kelelia. Asante Reverend Samuel. Namba yako ya simu nego amanise amede kese makolia 0710 501 427 0710 501 427. Nina iwa mwedukesi wake bwezi wasa ingesti no teza na uruko ko no unondo mosio mono nondo toneka pe Maundu Yesu awundisi maseo poza ina mukane manda ina mukona tingo si ina mukabi mboyo ina yongi na twambesio ba na kuma bawinde tudise line na Yesu atia sia mbo ambe Yerusalemu ya amaniwa ambe Yerusalemu modi yutia modi Samaria mwezo imbaka itumisiande kwa yute na mondo tito na link nake paumele mondo yumeli atonenge invitation nekadate moto mia kusoria woma palabonde okwenda natokani Amen. Thank you. Asante. Niasia niweta undumu kanele nikanani nengana namba. Kuthi
the areas ile ingendo mchungaji Samuel Wangweta. Namba ya ni 0740 888 na ninge otondo ni rito ndi mutabya ni thwane mwalimu head teacher school yeta wa Kambo primary wiba ya ndarajani Kambo primary and junior kondo uko mandela bupa ibina na musiko kwa ni makendo ko no mamande na tuketho ko na twina mabuku masio twi mabuku ala ni andikite mabuku ma level ya ndu makuma grade 4 imundu ena kana ke grade 4 nundu sini area mwana tuhina meweto mundu nundu ne twithitwa twimeweta Syana bandu bakwikala mana sithe ne binda ya usoma kondo twina mabuku masio makuma class 4 grade 4 kwambata kuthibika university level twina mabuku matono somenya Syana on ubo wangai na pia on integrity issues kiduge cha miti kukubanda miti ona kwanikiri to kinzenya nundu kada ni na time ngaelesha lakini in brief pevi na 90 quick interview bandu department ine ya serikali na kulwa udhuko miolangwenda quick exception on mu na sia nendo panda miti area langwenda ni in charge yonde that was like some 12 years ago and the chairman ula wa panel ya ni interview ya ambie kiundi kendu kitatonda kanundu kamba ni kundu kukame kuibande kamete na nyena senga this new thinking ilaje yandoni what about the common man no sinu mutongo iwese pe maundu mangi tutonda kwa katika banda mete lakini flatly probably na leo kwa togo ya nundu wagitumiki kila chamu ya nundu sana siadala kicha asiai Syana nisiukie na inaweta keleito miwe asiai na ito to take initiative Syana siavinga nundu ne tuisema tukwa Syana nundu ikwatanete na maundu maile twikaliende kana tukakuli otomiwe chao na yo ndia asiaende head teachers kana limwanene mama school maandike newsletters Syana yeno ka yutie winde letter ngama Syana parade tikasie ya metone yakwatania tandike newsletters with the musiya bikiswa musi no wamana kilake kwenda ndienda kumina kwa kukethia ndo mako kuya ndarajani community na Kambo yonde in general dimenga ina mathime season ino ngaino twigire tikwetha mbua twime na ngekethia atabania mogo musio kila pandu mai makwate ubo una bina ngaya imone musio. Thank you. Asante. Thank you, Reverend Nake. Nukethia mali ndongo. kabisa nukethia mali ndongo inaigwa motoi wakwa wetawa mutiso akolia nangete nikari na manani medicase ando mako mamusi ndo wakwa Joyce na Syana ene zina medicase ya wondo kwasi ngaina mali amen anena rocha education maite Syana ambia matuko 19 kobika 23 together buna mwalimu Kisilo na alimwangi na netwa rocha Syana sieto matuko 19 angape Syana ndongo